U kulturi življenja islama i prakticiranja vjerskih obaveza kod stanovnika sela Podgorana već stoljećima vidljivi znaci Ramazana su individualni unutrašnji duhovni osjećaj i puna posvećenost definiranim propisima i obavezama, dok su oni manifestacioni manjeg intenziteta. Kod nas je džemat bio uvijek jak. U ovom, što u nas kažu, Bilopovska kotlina, to je bio najjači džemat. Čak je 79. Ramazan je bio ovako od pola 8. do pola 9. mjeseca. Obzirom da nismo imali stalnog imama, bio nam imam Salih Mujalo koji je, koliko znam, on je sad u Australiji ima, koji je tako lijepo učio Kur'an da se u prostoriji gdje on uči čuje muha kad leti. Kao da niko ne diše. Bilo je 220 klanjača i to je Bajro Perva objavio u preporodu to. Najveći seoski džemat u BiH. A to je tako gore, ja sam bio u Sarajevu, na teravijama i na ostalim vaktovima. U Sarajevu je uvijek bilo to više i nije se mogao taj džemat mjeriti sa tim velikim gradskim džematima. Ali recimo koliko čitavi Mostar nije imao u toj godini 200 klanjača. U džematu Podgorani evidentirano je 148 domaćinstava, a džematlije su uvijek spremne za aktivno učešće u svim džematskim akcijama, pogotovo kada je riječ o infrastrukturnim projektima. Dobro su spremni ove džematlije. Su dobro spremni. Evo sad pripremamo renoviranje džamije, ove naše unutra, ovaj dio. Ove klanjačice ćemo mijenjati. Nešto oko ima vrata neka i tako to, da to malo uredimo. I nema problema nikakvih. Moj motiv, tu sam džematlija i hoću da nam je sve fino i u redu i džamija i da je to jedinstveno. Eto mi je motiv. Ima nam je za 10, što bi se reklo, i ima dobrih inicijativa i dosta inicijativa pokrenuo i ja mu skidam kapu. Podgorani slove kao jedno od najstarijih muslimanskih naselja u okolici Mostara. Smješteni su ispod planinskih vijenaca na kraju Bijelopolske kotline. Od Mostara su udaljeni oko 15 km. U ovoj historijskoj epohi doimaju se kao idealno mjesto za organiziranje porodičnog i džematskog života. U ovom selu živi 15 uspješnih privrednika koji rado pomažu i sve aktivnosti u džematu. Jako je bitno da su ti ljudi uključeni, jer onda džemat ostaje snagu, ekonomsku moć i onda je puno lakše to realizovati neke projekte. Hvala Bogu, kod nas ovdje u džematu stalno se nešto dešava. Vrlo važna za funkcioniranje džemata je odlika poslovnih ljudi da se vežu za mjesta svog rođenja, više već što se vežu za veće urbane centre u Bosni i Hercegovini. Svi mi često i odemo na neki put, ali kad se vratimo ovdje, tu se nekako osjećamo najljepše, nekako tu dišemo punim plućima, što se kaže. Selo Podgorani, džemat Podgorani, a Hum i Prigeđani, naravno, pošto smo jedan džemat, imamo sve ono što ima u nekoj urbanoj sredini ili u gradu, ako će da kažem. A ovi u gradu nemaju ono što imamo mi. Nemaju ovaj komoditet koji mi imamo, koji imamo svoje bašte, koji imamo ta druženja neka naša ovdje vezano za džemat. Vjerovatno ste vidjeli gore naš edukacijni centar koji smo uradili. Teško da se može to u jednoj urbanoj sredini ima takva jedna sinergija u džematu i da se ljudi, i mjesto gdje se ljudi sastajati, razgovarati. Perspektiva za život u Podgoranima je u svakom smislu pozitivna, a džematske aktivnosti, pogotovo u mjesecu Ramazanu, podgrijavaju takve nade. Osjeti se Ramazan u Podgoranima. Krećemo naravno sa sabah namazom. Učimo mukabelu. Sa mnom mukabelu uče moji učenici iz Mekteba, Tipura Fatima, Bakir Čolaković koji su učenici medrese i Hafizaila Tipura. Organizovali smo i organizovat ćemo iftare sa mektepskom djecom u 3 naše džamije.
U 3 naše džamije će se organizovati iftari za žene, zajednički iftar je organizovana humma, organizovat ćemo kako Bog dao i ovdje i u Prigrađanima. Obilježavanje Mubarek noći koji su pred nama će se obilježavati u sve 3 naše džamije. Kao važna odlika džematlija u Podgoranima je i to da oni ramazanske aktivnosti od najranijih dana uvrste u svoje dnevne rasporede, što na najljepši način utječe na odnos prema vjerskom i nacionalnom identitetu. Idem u školu, dođem iz škole, ovdje svratim na podne, da dođem kući, ispišem zadaću, kad imam, naučim, nekad i saspijem do iftara i tako. Postiš li svaki dan? Da, Kad si počeo postiti? prvi dan Ramazana. S koliko godina si počeo postiti? Pa možda s 5. Imam 10 godina i ja sam isto krenuo postiti sa 5 godina. Pričaš ti sa tvojim prijateljima, učite li dove? Šta tražite od dragog Boga kad molite posle teravije? Šta dovama tražite od Boga? Pa tražimo da budemo zdravi, da imamo snage ispostiti cijelo Ramazan i da nam se ništa loše ne da.